Magsaya kayo, ikayong upayaning bandwa. Pasidalit kayo, sablang anghel naning Diyos. Kulisa kayong mitmong tula, ikayong sablang lelangan, ang makapadurot king trono ning Diyos. At tupanye ing trompeta ning kaligtasan. Sinubli ang bebe, ing kekatamong hari, Yesu Kristo. Magsaya ka o yatong, maslag king sahala. Miningning ka king aslag ning kekangari, migwagia i Kristo, mangat nuka king ligaya. Indalungdong ni pawi ng bitasa, magsaya ka o indong Santa Iglesia. Kulisak kang mitmong tula, ampong ligaya. Ingmeng abusa sinubling nebye, saslagya keka. Busan yung kalukugya, king tulaing lugalay ti. Kalukog ning maskanang dali, ning mabiluga balen ning Diyos. Tunepin karapat dapat at matuli, ing puryan niya kambening mabilog tamong puso, kaisipan at siwala. Ing Diyos ay mayayakit at ipang mayupaya, at ing anak ng bugtong nga ginutamo. Uling inatbus na katamong Kristo, king mal ng daya, at yaing memaya king alangang nagtamong ipa, king kasalanan ng Adan. Iti yaing piestaning kekatamong Paswa, inyang ni Kristo at une Cordero petere, at king kayang dayam ipabanalan la, ding pi bale-balera ding sasalpantahaya. Itiyaing kabengyan, inyang kekayang segipan, ing balen ning Israel king pangaalipan, tinain met delaki king dayat malot, eman me basabitis. Itiyaing kabengyan, anong kapilan liligtas mula ding taong sasalpantaya kang Kristo. King karalong dumaning kasalanan,
at kinyatong makasalanan. Babalik mo ket pakyabe karing sablang banan. Itiyaing kabenyan, inyang pitlon ning Jesucristo ing gapos ning kamatayan. At mi bangon mit mong tagumpek kayang kutkutan. Ho, 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 ipa. Alang ang gayng lugod mo kaya kami. Tutung makapagmulalaing gewa mo para kaya kami. Sariling anak mo binyeme, banat busan ning meto nga alipan. O mapalad a kasalanan, o kasalanan na tutong kailangan, kasalanan ng Adan. Ape pangay tulid ke kami, hingmeto nga talapan at busak daldegulan. Iupayanan niting kabengyan, papawi na ing dewakan, wawasan na ing kasalanan. Susubli na ing mebating nga kabanalan, alilan ng tulaing kalungkutan. Benging tunenwan, ngening yayagum neing banwaking yatu. At ikaw ibalik neman king Diyos. Iya maligayang ipa, kaniting masayang kabengyan, tanggapan ming dengi, darawin miing sakripisyo ni kapuryan. Tanggapan ni masusi ng daon ning ketong iglesia. Tanggapan ni ting kandila ning Paswa, para tinesan ang ikabi ing dalundong na niting kabehengyo. Ing talaning mo nagelal mo bitasak, dastan nesan nilalaglabiting kandila. I Kristong talaning mo nagamit balik, iba't kaling mete. At pe para si meto ketawan, hingas lang ng babye kapayapan. I Kristong butong mong anak, ama, bibi at magari, hanggang nakin